Hope! Suarang lu beda dari dia. Ale boy, manungga uang jamumu. Itu dia do debek ko na sinarin ni anak ki. Herat duaw. Mula naik ko mula do ingan. Maaf po mau disini salah ko na ingan. Ang soni at kahahurangan ko. Iko pasangapomu don atorasmu. Asa mertua ho. Jalaliling mangulu. Di tano na nilehon ni Jehovah de Batam diho. Ulahom mai. Irohan ang buong sarili mo. Tinatangkas to yung Tuhan. Natading maitik doon. Isipin na lang si pasanga po po Tuhan. Nagabi na toraso. Sungon na nilo ni patik ni. Alay mga sahog ko Tuhan. Olopiaw mangulaw sa patik ni. Ay napusong doon. Nang lang do peho karejo pa? Lang na ba? Kinay. Alayan ako ha. Nakaw na sila ko mo. Mga pimanyo pa. Anong neng si Domanok ko? Tako mo. So ngayon pa. Ako dari marnifi doaw. Adong dosa da suara roto parnifi ako. Di do kumatuaw. Ikon pasanga po mo do naturas mo. Asa martua ho. Jalalele mangulu di tano nanilehon ni Jehovah di Batam ibo. Ina suaray. Tunta kasi dulu bigay na ba pa? Berarti pa di palimau dia ke? Dola katami ate pa. Jadi mo mo tuya siyang. Doon ako. Masanga po na toras. Tadi mayete do. Di paningalon niya among lo inang na hinang. Ay dunian pa. Alay. Sahira sada singot-singot do dia won. Dung magoda nga di paninggalon ni Papa do uma. Wida maka dong aku. Tung sonang do de baik kalaki rohani yang kana torasna. Las rohani da sida law pasanga pon na torasna. Marni da iyaw. Begitu budo si wani rohaku law pasanga pon na torasu. Alay hu oro may sa tutikion. Alada nga dong penatoras ko na law si pasanga ko. Pos marang asyan. Muna siya tuan niyo suaray. Padurun na lo. Isinalaw si pasakapon mo. Nalo gabi na toras mo. Pagkati amang lo di na nainan. Do da bapa tung siyo hid do rohaku. Inang sari pada. Iya pa? Kalanong dos do katata di naman yung mga roti batamon. Umayo nan mahal di pelaganda. Oh, lupa. Ano, hirap yung mga alain ng paglabuhan. Ano deh? Oke pa, hati-hati na pa? On. Masukin na. Pagduduin ang madyo. Oh, dapat main. Wala ba? Opo, Jo, ay pinunday na. Oh, dapat main. Wait, dito ni para may kon. Sugro rupe, may boto na rohaki. Mino madyo kalain na. Mawas natin na. Ano jarang kalain na natin? Naga, labot na kon. Di anakku. So na suhuida. Oo, ang anak muna. Karejo do pinang sa to kunay pe muna. Udah si baga dituang mo na di Pulau Batamon. Ay, do no. Odo parling ko man nami di Pulau Batamon. Ayo, penong namangontra do pe hamion. Nang pula buhay para main. Nang pe mangontrak kamu di son.
Asal madame-dame rumah tangga muna. Itu na perlu. Ngoro tong do dame roha muna na dua. Mana nga happy pagkin naro. Rapasahat to kam na dua tutuhan niya te. Oloy nang, tohodo ni Ani. Tibagasan sa taon ni nang, dung marumah tangga kami do anak mo. Memang gudang do parut kilanaro. Alay ima, dang yahay marsipadohan hata. Sipataluruhan na bedo kami. Ditangyak ko ni nang ma sa tong dinggan-dinggan kami na dua toros. Nanguli may nang. Jadi ho para may ko. Maluma-luma ho. Malipan na sinari ni siya rupang miyate. Oloy nang. Kutalo ro narikot. Di ba na rumikot. Tinang. Sarok si panamusugot. Sungon na saya. Sungon na liling mula siya do pakon. Nagaharang nga yung tuto. Hello! Hello! Naro anak mo na inaw. Uy do. Ano liling mo mula pa? Natural lagi mo pa saan. Daw, daming dental. Gusto ko ni. So, pero mo nang mga anak ka na gawin sa mga maromos sa ako pa may ko. Paano masok mo tigala? Ba, para sama. Oras sama. Ilang kabaduri daging mama. Mak. Mas mau tidur ni di. Mas udah tandai gua langsung marah apa ni. Tadi kau nak yuk, mak. Ah, ho niya naman. Ah, Jadi baru ini ada mak. Lu tadi yang benar. ho mo dua mo do ko ma. Balas marukan ni gada. Boy pa jupang do tanakku armaiku. Ano mo mak? Nag-ibisip agad yung tuwa namin. Nag-ipartinguman. Anak mo, orang tayo mo. Pero mga tralogan isong. So to gabi na sinari, lumabot di iba. Boy mama. Senadong do tikinadeng galeon ni tuhat tuhamu. Lobi siya ni nani rim ni rohamu nai. Natuk do de bata batu pahon ni tuhamu. Oo mak. Siya ka. Belihat sama jua mam. Apalah do na petti. Ubay di gora hamu atu bata mo. Di sono doon mak. Alam mo sa tayo do ako do kumain mo. Baka na ugorang masin tubata mo. Lang lang na sila berdalan. Masuk ko dia do ka. Ada mga tusya. Umasan ba ito ko? Sa bawah, kujalo. Inutoy ng dalaw para may mood. Nga tadi, may taglaw. Dan marwadok yan. Ipaninggalan ni Dama. Dari nga cumulog. Tuharap ko namin. Jadi, siya aku lang pa sa kapag ko. Sabi na narang pinagpupunta si Basta na po. Sana kami doon anak ko na pagkakuloy natin tumatamo. Transponen.
di rumah. Kalau nonton doa namin, siap, ano namin. Hindi juga namin ang pajama. Kasi ipigilala naman. Jadi nenek uliling ba? Subulan di sonaw. Oloy na. Alangi si Hong irohap ko doy. Kasi majorohani ng mamerengam. Oloy, pagkong Panginoon ko. Ay, walang minig naman ang tarasa. Nalang si pasang apo ko. Tuhan, talaga na ipasok-pasok tua. Leho koro parumahin solo ipatigmi. Boleh hati oleh Tuhan. Pabawar mo pasok-pasok niya oleh Tuhan. Rumah tangga ni anak kodok permaikon. Ulama terbena ulah majua pangidua muna sihol ni rohami inang lo tirim ni rohami lebih dalam ni pasu-pasu me rumah tangga muna ada balihata majo ngarung hang marsa tabung marumah tangga ada dang hiaro tua warbisna letak nong martunas do subi ni permekon Nang waktu nasubi, ako siya hindi pa kumain mo ba? Mungkin ang tikilan na ba amin, pinagpuan. Pero maraming amin. Alepos turoh namin tutuhanin na. Ikolenon na do kami ano, pangaling namin. Ay di mo tutuhanin, dulu munirohan namin. Asay di tumuhon namin, itangyan namin. weh teh kada mau na po sa Tuhan inang sa gabi parang na si tiruang maho inang kada suri pa rin na burjo anak ko hobi amang burjo mau to para mekon nangan sidro handa mang Oo, yung karman na burjo do para mekon Sir, alam mo yung ano, sa tokin, tuloy ka ipag ko sa kanda. isi pa Magitulong mo dyan ito lagi. Hasta bulan ni Panta bayar, kontrakan dia betul. Alana, lagi doon nusunari itong papakaridyo ako. Kaya be, lagi manungga doon. Kasi gabi 2 bulan man nung ang kontrakan ko yung berapa. Olo, at orang man semua itu ala kakai. Matu sila nung ala kakai. Ah, sigar doon nung mandok ko to si. Alay, pas maruham, lao penong alaw to si. Anong gabi hala kata iro to son gabi di boto hala inang ano. Sino dupi mo do mala inang panibigay. Sunari mo, lawas yan. Kaya gusto ko nga rin umahan. Ako kayo kinay, bang kakayo naman. Atong lama julate pa. Oh, Oras kak. Horas, memasuk ko ba? Muna teka. Bah, so naroho. Lagi orang bayar kontrakan ni doh. Nengadong dosi dohono kutu kakak. Ah, may, do kumato. Songonon do kak. Neng mangido to nong doaw. Bulan naro mau garan ham yang te kontrakan namin. Do na bulan na sampu. Boy do kak. Bah, masih gak bisa ngoni. Saya maus dong minta tolong, minta tolong. Ni Allah kamu sehari manungga. Gabi nang di padua liamu dong se. Mangido tolong man tulong sa ika. Ay naso targagyaw do no ay gajin yang limo. Ay nabuhado. Nagabi ulam orang muna nama. Magodap ko na hubigi ang samuna. Dang nasongoni ka. Memang lagi dang do no ay karijin yang limo.
Mengido tolong maju lo atau kakak sekali ope. Terus dulu memang itu tolong kerja muna. Jadi kalau bulan depan, gue dorong bayar muna langsung 3 bulan. Usaha kamu mereka. Asal mau gue bayar muna dah. Orang bisa jual memang yang nunggu kontrak itu aku. Aku butuh dia hepeng dah. Marciat tu sampai mahita. Mau tuh sih dari sini. Toh emak, udah ngarep ku bagi hatan minta tolong bulan depan dah. Ngolodang gue dibayar kamu, aku bilang sumber tidak nama aku. Orang bisa jual mama rela atau mengadu di kontrakan. Asal foto ommu. Kalau kak, boleh tegur dong kakak. Kalau sama ini, udah maju lo udah kak. Pulang mau. Heran dong Amerika laku pak. Seorang lebih dari nasi salionon nak. Tapi boy menunggu ponjabu. Dia lah mau ngarung gendeng nak. Purti bina mangilas. Tahu ni lupa-lupa ni Parmeko manyabah. Ah, biasa aja doi no. Pantas dola marmo anak kia teh. Asito horo no ang gurju ni Parmekon. Lihat mo pa sa Tuhan. Saya ada 2 anakku, Serdi dan Sudioko. Ada pa saya ho, di mana doho. Orang mat kula burju. Usaha tahu di Jabon. So nago doho long pulala di Jabon. Lebih dami roh hakku. Baru mau pasuk-pasuk lagi Tuhan. Matanggan yang anak itu. Kasih ya. Ay, sudah kamu. So langsung yawi dari Jabon. Oh, taguan perjabon. Wow. Semoga nisar mari maksudnya ina. Oh, lain lang. Membayar kontrak kadang orang yang hepeng. Tapi gue doang mau kenang rotu katamu. Masuk mulai lang. Baik mama, so gue dibayar bulan depan. Buat sesoni hatamu nenang. Saya dua ruangmu. Suku kamu matu para memunai. Foto on na duit. Pag sempat mo yung kapapapon. Oh, anak ko to. Naroon na yung utang na lapot, tinatay. Oh, baru main. Ano pikir jom di sini? Jangan dong Beina. Atong rumah jauh sani. Ano si doon ako na piti? Olay na. Alahay na. Meron siguro ni Ina. Molo suku ko, alu siyaw dinggan. Unang margab so tuaw da. Olay na. Udah ko ninang ma. Ano gudang di son tempat parutangan muna. At wasa gabi sumi sukur-sukur ni Ina. Mulu gudang do utang muna di son. Wasa pola gurang muna oros yakuta. Aneng do dua uneng may leben muna son. Wasa sumi doon na Ina. Paliyas may saruhami na. Tanga dong masuk namin do anak muna nang nabenina may ila di hutaon. Jadi guro kami penalain ang tuto. Ang si Ron budoy na. Atong buasa na kiroy na ina tu sa madohatana. Mabayar kontraka da nga do. Ayo mang kosis matuan na dong hepeng na minna. Ar maksud ni Ay narodon wang nagkaning kakaan to Jabon. Eh wasa si pamo. Alu si masuko-suko ki. Mungkin na po nasa kontraka ni doon nagkaning Roy no. Ay di mo boto-boto mang naisay. Memang na 2 bulan ni Nong tangi bayar kami udah pay kontrakan namin Nong. Ay hamu petto. Nga salahin
kamu di sini? Usalah untuk kamu. Sampai 2 bulan, damar bayar jamumu. Papantas dorong nak pula jamu itu son, pila pun. Masih kita buruk ko inang. Ah, Hope! Suarang lu beda dalit di kamu. Ale boy, manungga uang jamumu. Itu dia do debek ko na sinarin anak ki. Herat duaw. Buah hinang mamularong dadana. Oh, tahe. Tuhan Tuhan. Pargonggoy maaf. Kau mangadupin ang si matu aku. Buah sa taiso. Macay lungong si Tutu doro aku Tuhan. Membeli hatam uruk ni nongon. Sumodondo inom. Boleh masalah kontrakan nami nung adinggan akan ning humatay itu bagai. Ay lagi dong donaing karejo ni anak muna. Gaji na pedang songon na biasa. Hidumbain gabi. Menunggak kami kontrakan nun. Jalan musik. Sodong utang nami tu jual mana asing inang. Taksi binoto eh. Usuk ko majo to anakku. Suko ni nung anong to anak muna. Ay songonon pehangulon nam di pangaran tono ni nong. Boy do hono naman hais martudu do. Alay totong do terus diajari anak muna. Unang sampai marutang tunggalak. Mulu boy do pe di tahun-tahun di tahun-tahun. Unang marutang. Dang nomor gab niat tuaw. Tang mamargabu sa winang. Inong do na to aku. Inong. Unang tudalyo inong. Inong na nga debata na hui dari ngoluk ko sa nariyon. Ay dang mungkin gabusok ko debata ko. Sa halian do pe inong manungga ang kontrakan nami. Ay pe, alanadong do alana inong. Taksi binoto eh. Unang-unang udah gab sudah beko. Bah, bahasa suara halak di sana mah. Ngadu dia rola apa rumah ini? Kaya pertanyaan ini. Iyo, Oh, puasa lang doho to haroa. Lang di dongani hopar ni jabu. ay bisa nandungan ni. Ini nandungan siya mga tahu pertanyaan. Bahasa halak ko di son. Pala mo mabiyaraw di son. Aliya balihata maju amang. Mulusukun ho. Alusa na si tong nada. Anong margab so tuaw. Bah, ruangan si kuninong tuaw. Dokuma. Sinok 3 bulan dumanungga jauh mo na namang. Buat sarong-sarong ng suso kuninang anake. Dari baba parijabu kulo na yung tuwa maon. Ay wasa sipo. Alusi Diyos suku-suku ke. Oh, lama. Ulah 2 bulan debe manungga kami son. Ibu ulah salio debe. Tuwi mo sihang marutang. Mana tangi wah lo masuk ninong. Bamarutang bada. Mamigja mi hepeng ni jolma. Ino, sono pe parang ulang kudo parang memo. Dak kami yang maru tang tua kajol manani son. Tu parang memo pe ulo do to. Ang wala boy do ni tahun maju. Wala sa pe maru tang. Bah. Tutu do hape ni dok ni paromaike. Wala sa bisibi no. Tahu mama. Tong perjul maju mur mati amang. Ole. Halo. Halo. So do pihapit ko pa? Ino siyan. Waduh, pertanyaan ini ramai no? Lumayan man yan. Ramai rin ang kanin. So
Penasaran nggak pak? Udah. Tahu lu dorang nunggu deh sabur minum bah. Lo mandi dobar kok bah. Minta lambok jo. Ma, ini bapak udah dua wala oma, naman nunggu kontrak kerja betul, 2 bulan. Dah nggak apa-apa nih pak. Kakak kerja bodoh, nakan yang mandokon itu ina. Pas lewat nakan sa julu jabon, tidak nggak mandokon ini. Pas mo ni kakak ya deh. Ano masuk natin? Ini kayak kira dong lagi. Masuk ako dito ko ba? Sabi pa, anong pola raw suot to si? Anong pola naman ni anong gabi bang gabati paso-paso di hitay? Suot ako pero magtatay to kama ito dyan muna. Pero suot to sa mga. Ah, kanya ka. Kanya mo. Tao, mas naman yan. Ito kerja lumang mo naman te. Oh, siya. Ano wala dito kumurong pa? Suot ka rin juga. Ano wala dito kumurong? Sol hidoro aku. Salam! Halo, ayo saya doi. Ako naman. Purut punaknya harap nasi. So na to pumula ka ma. Biasanya ko tarik sa 1 jam. Kanilo, si Bato, ma. Ulo leling, ulo atop. Di ba rumahin mo, ma? Lao to luar nakin, adong nina na perlu. So, ada motor bisa ada pa pula sa. Alam mo, don't why? Shalom. Shalom. Bah, ay mo daw pa? Ay, to mo muna. Biasa, ma. So na biasa. Eh, Biasa sumod dia masuk mama. biasa inang songon ng patorang kini. Ay songon nito anak mo. Satokin ka rin, satokin daw. Wah, sa polet ko bertako si Karijo. Udah Karijo si Luluway. Kamu sonari mang di Karilyo, ma. Hari ni masih sonari yun. Ah, nasululiho doi. Kasi nagkura tong tuwag ka daw, ma. Darong bilin lang. Ay hatan ni natunin na rotong di perhatutu hamu. Ay adiga do perong di hamu. Mula selalap songono. Tara duang kontrakan jawa muna pe. Sampai boy manungga. Ano sa pikir hamu do satu sih? Kiro satu siya, ma. Aku na pikiri hodo. Wasa saya disido pe Karijo. Dulu na Karijo na asing. Pikiri hamu na dua madingga-dingga. Sedang kasuarong do pidak darat di hamu na dua. Boy sampai manungga jawa muna. Wah mo saya mau na dak darat di hamu na dua. Kamar siapa lagi madabeno muna? Oh, ma. Dulu penot ka kayo nasin. Oh, pantas matong. Nang lihat Tuhan tidak darat di hamu. Inang, anong songon ni hata ni Inang? Lumuro ako, maling-ling at ate ko mabigay. Oh, ma. Bos, ma. Iba pe waktu ko. Pati lagi kayo nasin. Kurang dohonan hatok mo doy. Kadang diulahon. Ay puhan may muna maperja muna. Ay anong hepeng muna. Mang na boy do bulung-bulungi may muna mabayari. Bos, ma. Pero namin mo. Ido Inang, nang pala daw Inang mamikirihan, maganda mamikiri Inang. Kuno suarong do si bayno muna mabayar. Asa hepek kon. Bekaw mabayar jabon. Nang pala Inang, hampir mabayari, anong nang hepeng na, pos marulan ni Inang.
mana babarangin hulu yang menggora auto batang. Apa sono depi permulu muna ape. Kadang di boto hang manitiar ga dinga. Senang rohamu mudo bekang. Sono dia. Pak, kepenahan mana saya? Ah. Nama jawab. Wah. Pak, suwot nama tanggal pembayaran jemputan. Boleh kira ke suwot tak ya? Sonari malian asian. Mana nang sore. Ngaruh karawa. Enggak. Sulit kan aku pikiran non. Pilih bulan manungga uang kontrakan jam tahun. 2 bulan donya menunggak, Pak. Alay, ikut dinas sampai 2 bulan bayaran paduk ni kakak inat tersedak. Oh iya, awas be. Bayar mana? Nunggu tarik nama alam jauh ni kakak itu membayaran. Belum berbos-bos maju lo jaga. Oh. Shalom, Kak. Shalom. Ai sedoi. Aw dong Kak, sisa rumah. Bah, neng marborot son lagi minta tolong do PO. Ah, daong Kak. Alay yang membayar uang kontrakan ini doang. Balik dong. Angkat soal nih masuk. Siapa kikiannya di doko kosong nih? Ale langsung doka bayar mulang 10 bulan. Ayo dong Kak. Yang Kak, uang kontrak aku. Tuh Kakak majolo, abu orang. Sama-sama nemen ya, lancar-lancar. Makasih deh. Alay, abang lihat lagi Kak. Naya do Kakak lu jauh tah Ah, dah. Allah tuh jauh muna. Alay do koni nang simatotku. Adong narin nai naro tu jabu menunggu di uang jabu Kak. Tang nak Kakak Oh, iya. Karena sengaja orang tuh jabu nih tiki. Dan kebetulan lewat dari sejolo jabu mi. Bawa berang orang nama tua di sini. Bawa sukun. Ayahmu betul. Nolak pati aku kamu nak. Digorai kamu nak tuh kamu nak so. Tapi soalnya ini kayak ada muna. Dan mau main kamu sih. Alay polo may kusong ni pangdolong ni Kakak jadi di sulo. Gua harus mau udah kesong nih. Karena sitong udah udah ko nih. Oh udah bangka aturan kantang diputus batokku dan terboto. Marutung udah pihamu lah kata budok. Waduh ko lah temannya ko tuh. Masuk ni Kakak mo ada. Gua mau melupa lagi ya kamu sejago. Oman nih seorang ipabaho na ros matuamu. Tudia iya mahamu na. Tudia iya mas matuamu. Oh Kak, salah audisi. Atau ngurusong ni mulai maju lara Kak. Oh, rakat pundak kok. Mana tidak Kak? Kak, sabi tanong ako pa. Kak, di ba susunod ko? Ano si Jo pa? Mau ano? Ah, Aduh. Ibu, bisa lang sukun yun. Ibu tuh. Sunod dia pekerja niya. Lala. weh dapat. Masa may kusong ni pakuling mo to. Ah. Dok maruham. Anong dibigyan halain nang? Ini mah huma dua muna dua. So narok suara na gugup bigi. Ada hadong niya ni na. Tuloy na son. Kasasap pa. Bah, pasang labo peho karejo ama. Ay nga jampigaw. Nasubigi hobi umak mamakatay. Pa, ano si suku-suku ni nangi? Nang sisi?
Nang mula ka umasak ka rin Ijan pigar pun haroa. Ya tok mau mula. So, hindi masyarot kino ba? So ni buharo maksud mo. Idan ka juga makatay. Oh lo pa, dingga jual lu siya la inangi. Emolo to di baik kosong ni nakaning parang pala buah. Alay unang do to ala inang di baik kosong ni. Ina mau ngado riba na permen. Tapi soyan yan anak mo no songono to winang. Mula ko doon nun, lang mo rumada. Wah, sa pulang muru kau. Lokom ba? So na doon ma, nagkaridyo ba ako? Hala na, nagpapakaridyo ki, natutup. Nga gudok tuh amang. Umunak si bertahapi hodisi. Mula so cukup do gajim si ane. Alay si jugul mudu baik ko. Ay sorok kaya tangi ko mak katay. Jadi, mulai mersuyo dak kerja beho. Dang ba ma, mangluwi na may basugod. Jadi, sedering naik musya saya dapat kerja. Mamayang di sima ma, kalau di bata atau berapa karidyo eh. Ulo lele. Mula so mar na dapat kerja mi buha musya mai. Ah, mabalat jo muna. Ah, musya magberjabon. Manung gak nama musya. Oh, tahe sabur nini pikijo. Ah, betul si Bion. Pangyak ko ninang mak. Asagira anak mo nun musik dapot karejo. Pos maro mo ma, ato doon na dapat karidyo. Ah, sono may ba mang, doto parmain. Bana tumago na mamulak tuhuta ba? Daripada gabi sona gabi pikiran muna. Unang soni hata mo na inang. Porse, do tutuhan inang. Nahatop, donong musik dapot ni anak mo nun karejo na Unang mulak inang da. Ison mahita inang. Naneng do, dubeno muna mo ilan hutaon. Balias na ma, dang ba yun namin humay lang ma, pos maro ma. Inang. Unang pula mula inang da. Ison mahita. Daong. Manang ko habe bet kau mangilikaw. Nek ko mula do tuhuta. Mirip puro gabi sila sniro haju pangaku hamu dison. Hape songo nodo. Marsak doa. Inang. Ison mahita. Unang pula mula ala inang. Oh lumayan, so may ta, pos maro, maro doon dapat karidyo. Daong, ko mula doa sugut. Sugut mula ko mula doa. Monotung pero amo siya tuson. Iko sila sniro man lagi pangaku. Jadi taruh na sugut tu pila buhat dah. Sugut. Ina mo ado. Ilagi makatay jul malaw. Ilo tu dia ini. Inang. Mula naik ko mula do inang. Maaf po mau disini salah ko na inang. Ang soni at kahahurangan ko. Rada po nala inang. Kung siwag si Tutu, pera ako. Isa nalang inang. Angay, nasa mo ni Panginoon inang. Ang saya't mainang. Ang soni namin di Tayo parumay ko. Mertua situ tu mau parumay toko inang. Nang pisatok ina di julung. Kilala do si hol ni rohami. Di pasang api ho dua tutu. Nagabi na tua-tua. Saya tu hatta di Batama. Namang buhi si hol ni rohami. Saya tu hatta di Batama. Namang alehon na nihirim ni rohami inang.
Oh, semaruh kami na. Aron lutik kinading dan roa mo sa ito son. Nga benang nga. Tak megan niya. Nga benang betanas pa rin may. Di ko ama anak ko. Ito ang mga tuto. Dako mo dusur pala na burjo. So para may kon. Ano siya para may koda man. Ay sila buro hadoon. Sa tuwi mga mama. Dako mo pagkarjuan natin. Ay, Tuhan. Dengan cokol na ilang yan. Iwasa ato na ko diya. Tinuruhan yan. Kaya yun ni Beo. Sesuai mah 700,000 kaya biar sa tektor. Kapit, tunan doon, wala nang isa pa. Beo man eh. Nasa bulan niyo manganggur. Tuhan. Kaya matuaw. Pagkaya yun na sesuai 700,000 akon. Zero ang dia Tuhan. Bisa dia doa siya. Ano ulan, dyan na kaning ako tuwaro ang stock. So, masih ko ang guwa mo pa. Songik. Ay, ano masuk mo? Hindi na ako makipartop ko. Biasa ang hurni mo no. Ah, songik ya mau manggo. Jing, nang melamar tuh dia mau musik pa. So, ano ko bereng di persetok ko naman. Manok to di man doon, narong lorong. Ako naman hindi ako ng lamaran. Alis, manarong ko panggilan. Sama ko na pa. Ang tiki na lupe. Wala sa tiki na lupe. Hindi mo pa. Kurang naman sansanan ito nga bawa mamaspan kita. Wala siya. Nagsinulog ko. Suarang bilang ko tuwo. Nang meron ko truck di dyan taon. Hindi ko siya na mapikirin. Ano ko lang mapigtog mo ito si pa. Ako pa naman bayarin. Ano ba yung mambayar eh? Ito naman, ako ko pa nakujual natin. No. Magbabayan naman ito pa. Ang pagbuhay. Ang mga magbuwan. Uy, tayo siyan. Mapulong na. Nasulang na ka rin yung biya ko kaya talong milyon mo. Isa di aro ano nilay na gani. Uy, mapamang masari at ano niya penting. Uy, ano mapayang ang kontrakan mo. Daripada marutak kita. Minungga mo sek. May ba? Ito te. Kaya mo siyan. Ano ba nga tuloy? Kasi ako. Itong laman dito na siyan. Laman dito kami naman ko yung di ba ako iba masuk ako ka rin yun nun. Udah? Hati-hati naman. Saya tuh kasi panjang ba yung wala eh. Oh, oleh seperti ini masuk nilai. Nanti jual ibadah aja buat kau lah. Ambil kalau kisah itu keluarga dulu pak. Mas, di mana kalau kita mau tadi? Dulu itu, udah beri ini lagi mana mon? Gimana leh? Dan ibu tolai mah perasaan na di bana. Di berbalik mah permulaan nak. Ang orkian gak bergari sulit. Wait, Sekali dia sebagai jurang makanya. Itu kasus banget. Malah Pedro iba nagka-pasok ka rin dito man. Kaya bisa mo ito deh, magparasyapan. Toy mana leh? Ang pula tatay di bana. Gimana dulu sih dah mah.
singgang tu jolong. Ay hola kodo Tuhan. Ay hola tuho doa ro mangaluan. Isudia si hol ni rohanami. Doa nani hirim rohanami. Tutangam buhu pasaka masagut na ya Tuhan. Hatami do na tokong Kupeop gumus tingon ko Tuhan. Pasama dalam mo to Jehovah. Kalahapo si Ibana. Asa Ibana paturihon. Guru diho maaw Tuhan. Buhut permuluan namin. Ibagasan Tuhan Yesus Kristus. Matangya maaw Tuhan. Ada pelihara, kalau mau udah bereng lagi bah. Mau udah kerja lagi pada mana ke? Ada ya kan mak hati nilai ada kerja juga. Ini ada rukiat udah tinggal lagi di Spanderi. Ada oleh yang mana kerja jo pas mau Gak tuh isu kerja le. lo dia boleh sebulan om dewa menganggur. Tukin na yung nama yang mati sepeda aku. Nganggur yang lamaran di debuan. Tapi soradong panggilan. Ido lagi. Sono mele. Karena saya ingat tuh lah di kuliah jurusan arsitek tuh lah kan. Iya. Gua mau lurat lu tahu lagi dari. Serius boleh. Nah mengenai kan? Seriusnya boleh. Asalnya no seri si madur nah. Atau beda beda tuh sih. Asal terkali lo itu. Kita nih. Kita. Agi nama mo doon ay ka. Nasoya sa mga mirdong tiba-tiba. Rumah leh, burung mati leh. Berjuang saya. Sanuman nih. Ah, mati bang. Jadi mau bagian lain dong. Bagi sana malah. Ada mau jadi tuh. Ayo udah malam. Jadi malah burung ini tinggal nih anggota tuh. Yesus kerja na gua. Lalu aku percaya baik menangani. Juga mulai kerja dah. Juga mulai. Oke, makasih nih. Halo. Wah, semua suruh urus itu. Siapa pe? Ma, ma, oh, oh. Oh, basta sa komodo. Anong lugar, ma? Nagali, lumulang pa. Ba, parang siya daw. Rubuto. Tapuro mo ka mirda kulala. Kaya na siya dipikir ulo sudi. Kaya siya boy, oh, murong na burang ini. Kaya orang istirahat mo. Bah, ulo siya ng suang do. Kaya mo sudah. So Jojo, bilang na saya periksa Jo.
teh. Nama mo daw ida. Selamat na ida. Ngamar tunas beso ba muna ida. Serius daw ida. Oh ida. Oh Tuhan. Ulihat naman Tuhan. Ganitang yang po sa lilimang tangyang namin. Ulihat tegodang ba ida? Oh ida. Tang mulak mo ida. Apa itu? Selamat dito. Ngabar tunas biang ko si ni Eday. Doon ito. Oh dito. Tingnan para sa kamu Eday dito. Boleh ko. Wala maju dito. Boleh ko. Aki sian. Nung to ko nung matu na si buhay mo. Oh, pa. Serius doon sian. Oh, pa. Mungkin ngayon natin kinito pa. Huwag malating mo Tuhan. Sa halid ako makuling. Halid ako ayaw langangan na ujalo siya ko. Kasihan. Apa yang mau masuk karena juga mau. Kita ngadu ado pangidu aku. Jadi aku tuh perkara juga na sesuatu jurus sakti. Kunci mo hati-hati pa. Oh kasihan. Jangan melihat muda. Shalom. Shalom. Hodoy pa. Ini sian. Bah, ano wala daw pa? Ano ba mi? Kau sa. Maju ka maju sian. Dan kau. Orang Somali terbuka pintu, mulai di kamar ko. Ang sabi no to adong jol nasing masuk. Sablay ko na salah mulu di jagon. Ay, nalupa doon ako kanina ako manutot eh. Abalya tayo mga sian. Yung mga lupi pa. Asa mo to? Kaya naman salira lo na yung mga ba? Wala ko lang sa kanya siya. Magino na lang to si Wemmy. Ito, pisa ko majual lang na. Saya to. Magaling tayo. Isa doon kayo nagtawa niya. Oh, ma. Kasi mo tayo lagi. Ang gulog yan. Si Bisar mo tayo. Asa Bisar, diba? Karena din kan di bawah tahun. Karena uli. Lagi itu kematang tahun. Anong nasiyan? So, kero itu dong. Agay, tanong sa ulo do. Anak ko. Setuju Rashima, setuju iya pa. Di alam mo sa ipa, dang sa dililing na seorang mamanata. Babit sa naroon eh, pengi. Ito si mga kamay. Kaya madyo at mga nandito yung pa. Namura-mura ay paragana ng bumi. Ini mo nasiyan. Tarbi ako lagari jo. Kebetulan aku ada tulisan rumah ini jual. Tuh kan memang piring jauh. Masukkan aja, patangkas aja tuh perjawi. Sambil suku-sukun, sadiar gana. Pemolo hera-hera sesuku de pehepengta. Dan asing lima talungi. Kalau sian, apa pesok tuku tu sih? Kali uni pa, bertanya maju lagi teta. Hidup pengurusnya sentuhan ini. Polisi tak. Alay Tuhan, mula tayo mapasatami to. Salah ni paswasum na dilihog mi to kami. Muhaim pere Tuhan, namang ito do kami di pangulupi mi. Di mana mataya mi.
Lau manor jabo na gabi parlinguman namin di pangalan Tuanon. Patuloy majabo na patut si turun namin jalan atuk ni epeng namin. Asa tumboy sugot jaboy gabi nga na ni mamuji pangsakopon guar mo. Alay, lang sakal miruan namin ang sa Tuhan. Sakal mo kasama. Suang-sungan ali Tuhan. Layo makasyadan tu pasodok bulukon. Nang sungan ni si Buena. Satu na seorang matutong mga rangote. Mula Tuhan, mula di bagasan guar mo. Matangin kami doon. Amen.